na BELAP cookie channel Thusoh Lahkhom ngai ho zo se na bon ani khopha tunin zong van noi mun chung chuma kon Thusoh Lahkhom hu anangai khom ke ta hote tuni January ni sim som ni langa ni ho a emi time sa kon chile van noi Thusoh chum chum ki Lahkhom ho ni phaba masanga Manipur Chief Minister CM Biren in Manipur thinghang le phai chama khan tona ki bang au me ti a Asay Committee on Tribal Unity CoTU in Nilkal na le CM Biren to say jo to the Aheloute apong do un hi Chief Minister CM Biren in kilit sa ta asay sing go to village misanjang thinghang le phai cham sunga khan tona ke bang al hun hilaw in thinghang mi te gam laana expansionist policy jo in apang 18 CoTU in asay un hi gam akhan tawle akhan tawlaw tena chu hin honum pha quality education le dam thaina kizan na phale ne le cha hol na umle umlo hin hi cho hi khatcha thinglang a mu chanding am poitin CoTU thupon chun asei be in hi na to ha some unemployment ke le cha starvation sipai ke koi hum militarization thinglang mi lo ka a kita san na ha sam ho sim phading in government in macha bol poitin jong CoTU in asei e chule tu masang zema ponlen ho a chapang kumling lo thingnui a pangding a la ana char recruitment amit ti am phai cham Thusoh hon apon uchu thudi lo hidan aphong un chule hidabang Thusoh di lo ki so chu CoTU in nasata in adam in hi thudi lo mo so lo a thil khat chu adi lo khulto masana so do ding ngai cha hi local national media hon ahet angai 18 jong CoTU in ase in hi Chairman Election Department KICh Manipur Pole khulun khong samina January ni sim somni le thumni kho a election notification ki so do dung zuin KICh Ukhrul district lamkai ho atama ki chei tolhon in dissolve a hitan hi hitol han chun tu ahunglung ding January ni sim som thum lakhat ni khole sangkai khomun alam kai tha hlen kin gon an ding ichini kho ka asungsia hi bo paw kholal baite former president KICh Ukhrul in caretaker to mun ala ding hi ati HS Benjamin Mate Chairman KICh Organization for Human Rights Mina kipa thusei na January ni sim somni le ali ko a ki so do dung zuizin to chungal hi Mr. CM Biren in monai lo KICh chate tha chumi ding Chetna ding in Supreme Court of India in audio tapes mangcha in amona phone do a dan dung zui a go na piding case anaki fire in hi hichi to gun na chunga pan hin la adi a sumla pai a ki baidon nung a in lo a sumla pai a hung pangzo se chunga ki pa thu ong ki se e adi a KWS Hyderabad mu te chule Chin-Kuki-Zo diaspora group ho chunga atum in ki pa thu sangte in ang ki phong in hi mi pi10 ipo na naw le inam ngai lut naw akimu in maban azong ki to so jing a itu u agui hun ka si a ki tho khom a pan lo jam sing de in jo nge na hung ki ne e ati January ni sim som ni ani ni khon General Secretary KICh Chander in ke patu phone na ne se lekha so in asain a amasapen in tun chana ichen naw gam sung chule KICh-Zo cha te hen veng bi jing ha chu pathen thangwa in mahan a phal ani ho anaki tip dung zo in January ni sim som 2025 Monday ni ho in gamsung house hole KICh Chander chule CS ho zo se longza MP pu imuna ki ho khom na akine in gamnom tu longza morhoi tu zong den phai paldai tu khopisa in ahop sunga hin kana khopilin ta semdi in kilung tu ta in ki phasa na anakine to kilhan in chunga ki se gam in ahop sung hi chandel mi hi halla oxide chandel mi hi songle in mun achunum chen in akicho adi akigel ha dung zuia in temporary hi hallang permanent hi zongle in akisa jing the hi chujongla badung gun le zong agang lam thei pen a semde in ki phasa na akine in hi ki pa ta chu hi chi ki ka gam nei mun pi ta house ho zo se lunglen ta in akomi ti ho zo se in mun che sel that chapi ding chule hichi khomi te in a in mun chunga athanei nal hing se na tha nei ding in house hon anu naw zong apita bin hi hi cho zo se happy na
Aheloute witness di in agam nei ho hozo se saba hop do na kinjong akine hi mai legal dozing lai gamsung ni pite lungleng wai ta a omlai ta a hito banga gamlan nam ngai lut na zala anei ago it chalo hela hong phal ta le lungpi ke nga him phal do chule Chin-Kuki-Zo cha te lungmo na le kine na len ta himpi hozo se chunga se zo lo ki pa thong ki phong in hi hito banga nam ngai lu hosa lunglen le lungyal them hosa in zal ovin pathen ithang ba ovin pathen in mapui zing halang pha the himbo zing taw han ati Russian Superten Konglen ni Sparta ni chu Seretian naval base startas muna akinga ahet ahitalon-in hichitu hi Syrian President Bashar al-Assad ato muna kun nomang hitalhan a Moscow injong Syrian gamsunga asapaiteo toldo ading agot u hintem tigin cha na len ta omi akiti Hetna khachu hichi Russia te konglin ni hi US in sanction apong kum la apang ahi US in hichi kongte ni hi Ukraine sat na ding a galman cha hlo na Russia in amang itia ango ohi chule satellite akon lim kap do ho akon military hardware tampin Syria gamsunga tartas kongkai munle Syria gamsunga mundang chomchom jang anazot dan muthe anhi tartas jing hi Russia in Mediterranean tuipi sunga strategic base amanjing umun khat hi Syria gamsunga thusoh lahkhom ki mudan in hichilai kongkai mun aman jomna ding ova ki hona chu tu a Syria gambai homten anu pi pove akiti Russian ten konglin ni hi Oberon Logistica LLC company tia ahin Russia Military of Defense to akimatna ane hi Russian President Vladimir Putin in US President Donald Trump to akimuto aki howling ding anupdan anapongdo in hilla Ukraine to aki kaalhon anitina ako sinjing hina chunga chamna umna dinga ki hona achi hathaina ding a Washington akon aki chi khat anga ovin aki say a US President Donald Trump hin phaso ta apat Russia la Ukraine ki ka chamna omdo na ding a pan ala ding a ana sei na bana gamte ni ki chamna omdo thaina ding ama akon ki phaldo na thingsia nei lhon angai je ati ahi alangkhan a Russia in kumthum hingde gal hi achal be pi le sanction khaucha a koi khumding aljong asai hi Thursday ni hun Davos ko pi a anachil ha World Economic Forum a Donald Trump in haulim na a Moscow sumkol vaina ha asam a asapaitio sumsen akim theina ding a thauman ha ta akim su sa ding a hi anatin chule Saudi Arabia le OPEC gamhonjong hichitu achi pidi ubin an haulim in a hi alangkhana galmun a Russia le Ukraine ke ka akidona achi hazing na laisin Russia supaiten Ukraine ko pi ho missile le drone mangcha a aboluna wa Ukraine me to intina anato kinove Ukraine in Russian gamkai somnani ta drone aboluna anachi ha pi kinovin or refineries le factory hall zomboluna an efe Vladimir Putin in Ukraine to aka ova chamna umdo theina ding a Donald Trump panla ding hi hate in alem in galma hata a hin ki khial sa ding danjong ana phongdo e Israel Hamas ke ka him kham an umdo azing ta awangin jenin mona Israel sapaiten operation hinjil ha pikal u nikholi ahung hingta na hi January nisim somnil khat ni khwapan operation hin panova kun Palestinian mi somnani enthina ato tan chule mi somnani inthina ato tan chule mi somli lam injong ki su kha na ato dam u Palestinian Health Ministry in apong do e in sungmi tampi zong achena wa kun thlo do hi ve kiti Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu in hichi operation Iron Wall ke bolon hin ka gu bol ho su chimit na ding a hi ati Israeli government spokesperson David Menner in mi pi tel ho do na ding a thulha na akinezi kiti chu bulabal nei lo Thusoh Lahkhom hi tin Aheloute e galhin ki man ho kil ha do tu na ding achi ha zom ding tolhan in Hamas ten Saturday ni a hi numeli al ha do ki ding u hi alangkhana ni tin ngai chat ne la cha po e truck zagob da som nga la thum Gaza gamsunga alu be ke tawin e hi hitho kala Jemin Southi ten Palestinian ki thopi za United States in gargu ball ki loi khomna a Hetna chunga phamo sa le alung hlei lo na ana phungdo kinove Lebanon lamkai za Hezbollah ateto him kham an nei naw to kilhan a January ni sim somni la gup masang a Israel sa paiten agam kai sungu adal ha ding uwa ki chu a hi Dunia ding in Thusoh lahkhom in akichai ta
Thusoh tha imu ki ka ovil na bon un mang phalet chibe.